agikoro hari undu murekire mwega ni horo cio agwiciria kuhe andu akawa West title deeds haya no mundu ginake aretwo Mwangi ari guku Kawa West ajira toria Mr Maina athathaure undu wa Kawa West members maturite marihite rates kuri county government for the last 20 years na mena allotments thank you bona Kamau otogo gugete hau kabere exercise ino irathie na mbere ni gatagati gaitu na Kanju no aria maratongoria exercise ino ni Kanju tondu ithui ni ithui ene mugunda kana mugunda wa kire witu no allotment ri Kanju ni yo yui no yaheire na ni mugunda maundu maingi kuri andu ida maheirwo giciasa kana makiheo makialoketwo tondu Kanju thirikari yukaga ikaumena ona hindira ya city council ithi thutha wa miaka 5 gutigithuragwo we akoni utongoria guka fulani aka hari akora agakihe andu ake koguo nikio tugire ithui tutingicirana andu individual tona andu acio no morie tukire ha koguo Kanju nikio turenda Kanju deal nao niyo egwika ati no na ithu tukauga tutingi mahinyiriria tuge ati turenda mbeca icio hihi itageka he mundu urauga atiriri SMS yo yathie na ha aroiga one aretwo Recho arauga kuma mwaka wa 2012 ni agurire plot na ndari aronio kana aranengerwo kuma guku kwanyu gwa Kamuthi kirathi na mbere thank you bona Kamau otogu igire ndauga rire twagurire migunda ya mbere twarikia kuhe andu migunda andu ni magire na that confidence ndimucokerie ngatho ni uko ni ekire ati ni okire na koro no nyende kumenya kana akoretwo agiuka micemanio ni tondu kwi matua twatuire na tariu uguo kuri andu aria matonete plot ciao na at the same time hidino ukura rigide na gikiri nitukire na matua makuhitukia atiri agikoro mundu ndarenda kurescue mugundari na plot iria enyiteire ri na hari ungi we thutha wake utari na plot ri ni ndaugire mundu uria utari oke arihe mbeca iria 80 uria warega kuriha 80 plot yake iri possesso inengerwo ria ki tondu ucio no oreka ati mbeca iria arutete Beshishi arutete ri wa mbere umenye Kamau na niho ngirenda gukorect member ucio witu ni ati ni njira members aitu ati ria moka wa join Kamuthi ti kugura he tofauti ya kugura na ku participate tondu ko ni kugura ungigura thogora uria wiho wa broti iriku na taru nguhe kwa muhiano andu aria acio riu marutaga 100,000 nigetha one plot ri plot icio riu iria igethio raithi muno ni 600,000 ni gitwa meraga o rescue plot yaku ya 600,000 by kuruta 8 ogoe ki riu ugirwa hau ni ukura ni siasa kama ona kono weherie Kamuthiri just like any other kireri ugigura plots ugigura kindu asset ya 100,000 thutha wa ihinda rigana onari ukoro ni karoni woete ri na broti one haicete bei gakinya 600,000 ri no wetikire broti ethie ni undu wa 80,000 no namo gwetekira ethie ni guturwo no riri 80,000 ri de sirokira Girero jikire 80,000 ne kina diareto ngikira 100,000 ni tondu wa riri na niho ugwenda gutheria kuga atiriri ni njokagira gauga atiriri ukingira tikugura wagura no andu aingi ni mari mutugo ringi waingira handu no ndunamba kumenya ringi ona andu aingi ni mundu wa murehire no ndaukire akimwira ni atia kurathi na mbere no ginya taru andu ma understand the socio economic model tondu koro ni kugaira andu mere atiriri mugunda uyu ni mbeca cigana ona ungigaya ni ithabu riu na andu aria mekuingira mugunda uriku mamit purchase price iria mwagura no riu nwaigua kwa muhiano oko mugunda taru nguhe muhiano mugunda witu toyu wa Buffalo ri purchase price ya mugunda ucio ri ni 1.15 billion haya phase 1 ituri twagurite kindu 260 million na phase 3 ituri ni milioni 400 koguo ngioganisation ni ukuona ni kindu almost 1.7 billion
but total contribution through yothe kamuthi ithuita atongoria under my leadership tuoganetie kuma kwe members aitu ni milioni 500 ma 60 kugo ni kuonania our assets by nudu wa hoti kana ore tukihota ko bargain on behalf of our members is way above kiria members mekagate marutete nigeta turizio utogoyo ugire ni wiro uri ruteto wa infrastructure again tutiendaga guthie kuoya roni runene tondu koro tariu tungioire roni ruria ndahetwo rutha ni members akwa big advantage die joya te nyodo for the sake of ya kuri haroni member mekuhite hado chama ni dia dotherie girisi 8 ciaumako ngegi bwana Kamau mathina maria matukorire ri ithuire ni ati kamuthi sustainable ni kwendia na ona ugionire ona gatheti ni ureugaga hani turatu tuna thire wa milioni 300 ma 25 kahidaini kau no washoka warora asset citori kana particularly mugodo wa Buffalo ri value yaguo ni over 3.5 billion kweli mugoda no tugetikire taho nyodo wa kiria no girora wa besa taisho alafu members aitu ni omoyaga the bigger portion todo patire twedagia todo de kamugoda tugayaga mugodo ucio gicunje ki 1/3 ni wathaite tigago nakio ya kwendia at a higher value ru hadina haria wokagira ri ni ati ugiririkana kuria thika kauni ya thika ni rari na thina muno wa access direga tuigira niga tutware customer ke mugoda na migoda ria ithu twikaga ati okoni ta Buffalo ri ni adu acio ti speculators ni adu maroka kugura micii yao ya guikara kugu agicoka oke oni ati ari ikaraga jamu ine matha ucio ni undu mwambira gutu affect undu urio ngini ati process ya taitu tondu no igwa ria twakuya roni ri no nginyo curie kugu in this case tucuragia taitu ke kuria fegi na taitu fegi no utarikiti kuri ha roni dogi process ta taitu kugu ucio ni undu nge wa tumite tukoro twiki twithutha na riu ni undu woguo ri ria twakinyire sales ni cia thiende on the other hand interest ya fegi o gutoguo gugaga tutire na control ni thire haicite haya na waha ri members na ri o toria jugire matirari hanira hindi imwe koguo twakinyite handu tukajia kugia naki na arias ri mugoda ni mo honokirio wa Buffalo ni tu honoketi na ni wojugire to far from ke to ahead na mieri kadhaa haya mundu gwitwa wa Ben kuma Marafaki Mosho arenda kumenya uhoro wa gwikira rami ya guthii nginya mugoda-ini uyu ri kwathire atia reke juge bwana Kamau ucio no undu naguo tukoretwo tukirumirira na njira dikiru no otoria we maundu ma thirikari mwakorwo me maingi budget allocations no design cia rinjike no gugikorwo kuri andu fareo yagerete migunda-ini yao ikahitukira migunda-ini yao na niwe no nginya ma compensate nigetha icoke hituke ikiate haya hena mundu reto Sami Maina aranjira gucokeria ngatho ni tondu wa wira uria urutite na hari urutite kambuni iyo na kemundu ngiretwo Maina ari kuria Kawa West arauga kiria arakenio nikio niwe kwaria shararuko kiri undu urahitha uria kuri ena mundu ngi arauga atia ati andore mokire 2014 yani okay na jira nguhire arenda kumenya horo wa balloting ni kideni wa thothaiti cia migunda regio oto igitariria hau ri bona kama uri balloting tari thita tongoria ri hari members aitu ni ati jugire maruta mbeca iria maruta ri ni metagirira tondu no nginya tukirimire tuke maundu macio mothe nigetha twamure broti cia kwendia nigetha tuhota meet maundu macio mothe na maroni ri members no nginya maballot tondu ni ta mutongoria ndingihota kwira ng'ani ati we
ukuoya haha kana haria na tondu tukigura mugunda tugura wothe ri na mugunda handu hothe hatikoro hahianaine riu twithondeka ballot thutha wa wira wa survey gwikwo ri no nginya ballot icio ciothe acihe namba riu icio nicio twitagira members magoka mundu agaikia ithanduku-ini akoya ki odu guoko gwake nikuo kumutwara haria gwika atia haria kugaya. Okay. Uyu aroria atia Kamuthi land buying ne ma atia akoro nduri na mbeca cia kuongerera 80,000 mundu no gutunya tunyako in fact otoria gukira bwana Kamau itua riu riokire tondu riu twi hatikaini na ithui ona riu musimamo wakwa ni ati koro members mamenya unanimously marihe tondu uria runi rugwikara runi rugira ihindari no gwe rukoro rwe goro koguo tugitwa itua riu ri ni members maokoe tuhote kumarutira taito ciao na tweherere thiri uria. Okay. Mathafu manyu mekagwo ni financial accounts he mundu urenda kumenya horo ucio. Financial accounts ni turi financial consultant na odore ikienda kuga iyo ni area turenda ona ku improve tondu company ikurite kwa ihinda nona ni kwa ihinda ikiria na andu gutire kindu itakona mathina makio koguo no turathi tugeretie guthondeka go strengthen structures iria cikoretwo ci. Monica njuriria mutongoria atwire ni Kawa West mwena uriku tondu guku Kawa West kwina matura maingi ta Kongo, Juakali, Lineka, Soweto na Kamae ni tukwenda kumenya tuthererwo wega ni mwena uriku Kamuthi iragucaniria na county government. Thegio bona Kamau ithui muhaka witu wa kahwa hari hakuhe na haria rugiri rwa njara ruthireire rugathie nginya handu twitaga stage ya gwa cibu koguo he gicunji ki hau gitari thiini wa Kamuthi handu hetagwo Kwale haria viere ya guthie na Kahawa West koguo mugunda witu wakinya hau ugacoka ugathie nginya riu kuu kuretwo Kahawa West estate iria yari ya Kanju na riu Kongo village wikuru koguo nginya siwage iria iriganitie na haria Soweto ucio niguo mugunda witu. However njugi atiriri matura macio mothe maragwetwo ni ndimoi no exercise ino ri no ikuhutia matura macio mangi koguo ingiurio na andu acio ngiriria marikinyirirwo ona metikire maorganizwo ni county government with the name ya kumahe taito icio. Mukoma Charles kumana Nairobi arugate ni gucokia ngatho no chairman kwirutira guteithia muingi na akombori ama nyumba kwigwatira na mundu handu hake handu atarariha mundu akagia na mucii kungigia thotha taici ithano andu no makoro makinyukitie makinya mbere muno na mundu akota kwigira na handu gwikara mundu akota kugia na handu kurerera ciana ciake. Iyo ni SMS ya Mukoma kuma guku mucii wa Nairobi. Hena mundu retwo Jane aroiga ndari ya baro to na ngerire kwanyu ke 2014 no nyende Jane oke wabici tondu ni nyendete ku relate na members aitu muno na muno tari Wednesdays ni ngoragwo ndi wabici kugeria muthenya ucio niguo ndaugire ndirionaga members kuguo mundu wothe wina kwirita icio ri ni oke wabici ni karibu sana. Wabici yenyu ikoragwo haha Kahawa West opposite Jacaranda homes agimono kali ukikuma pipeline thothaite mundu angenda kuingira thiini wa thothaite akagate ni turia Kariuki aroria aritura ria pipeline Nairobi niguo thengio ni ngumu invite angenda kuingira konita gwitu registration fee ni 5,000 na minimum purchase of shares ni 20 ukorwo wina share 1,000 no ugikienda gukiongerera no wongerere kuringana ni ukire shares no cio mundu magai make akigaya kuringana uria na share. Hindi ria thothaite agura mugunda ri ni athie gweka kindu etire kwa value ri mwikaraga mukamba gwika mathabu ma mbeca iria mwina cio mwicoka guthi kurehe maundu macio ma kwenja bara ma kugucia mai ma kurehe thitima na maundu ta macio kana muthia tu mugeka arabu kwalito mugacokeria members murigo. Thengio bona Kamau uria njugire kuma itua ria mbere uguri wa mugunda
ni members maguraga ithu kiria tukane ko implement kiria marekate tondu na nije kiria gikagari ni sales nona de kwedia tondu brotirie to ugeka kwedia ri no mwe dada itikora na gori nkaru juge taito ri dihera ta dirikari tondu dirikari de eka budget ri dirikari ni koro kemenya te na riri ina hinya wa guthii kuoya magoti no ithuire twarikia kuoya ri tutiri no hoti ucio wa guthii gwikate go control the market kana maundu mangi maria maratu control surrounding riu koguo ni members tikumacokeria murigo ni murigo ungitugumira ri tungikate totaru guhe muhiano bwana Kamau ri hindi twari na thiri wa milioni 300 ri already he plot thini wa Buffalo Hill was billion igiri no tutigenyita twendie broti icio ati nigetha turihe roni kana twendie oro uguo kiholera tondu thini wa Buffalo Hills ni lifestyle twenderia andu haya thegi muno ndenda kuria kiria kia mucokurigana uria ndona SMS haha andu ngine mararugama 2017 ite cio teti we heli turechiria kurugama ndeke kure ne andu makuru rugame diu ko ne kamo ne ngoretwo ne andu makiaji njikiate itha kuri makonjera rugame MCA kana MP na ngwiciria ndina capacity ya kurugama o itisho ciothe no ritana riakwa kwanza ngwiciria githurano tutire turakinya hari ona ihinda na ikuno ndu ringienda kuga muno ingienda kwamba kuhingiria andu akwa akamudi members ciraniro iria ndekirete ndamerire tondu maundu maya tukoretwo tugika kana kamudi tugitwarithia na mbere reke njuge mambiriirio hindi ya utongoria wakwa na ni uru wanjiririo nducoke utiganirie gatagati-ini tondu ria hihi ungiuka kuerera akagugaga hihi ni ng'ania koguo ikahingirie andu akwa kiria ri no nyambe chef ambition icio no njuge bwana Kamau capacity na ya gwika atia tondu tongoria no tori ungi no kuhingia ciiraniro cia thothaiti kuhingia ciiraniro cia migunda ya thothaiti kurabatarana unyitaniri members na aria mari utongoria-ini na muno kiria ingienda kuga hau ndauga kurikiria wira wakwa ri aim yakwa kana kamitira ndinayo as at the moment ni ku process rado taito ciao na already ne twajetie makinya macio especially andu aria marutire ngirici 8 there is an assurance na ni tuikarite the na stakeholders that ucio no mwena mugunda na fegi na kindu tureta partial discharge mundu arikia akarutirwo taito yake nigetha mathina macio magekati thank you muno chairman thank you bwana Kamau asante sana kedeto kinya hau idari tiratwetekeria nitungiathianga na mbere no idari tiratwetekeria ucio ni Bernard Kongo wa Maina ni chairman wa Kamuthi Housing Cooperative Society Limited tukuroraga horo wigie mathina ma thothaite cia migunda njoroga wagithini aroka na ndereti ngejaga muno kururumukia mbeu njeri meukorome na Lincoln Kimani oyo metakura mwana wa Ruiro thini wa county ya Kiambu Didiete ndio guku K Junior ni oke atindire nyimbo cigana ona natukimumenye makiria ni jetagwo Kamau wa Kang'ethe na rangi no uria